ubwoba bukomeje kuba bwinshi mu bihugu by'Abarabu byo mu burasirazuba bwo hagati kubera amakuru y'ubutasi biherutse kwakira, akaba amakuru yagaragazaga neza ko igihugu cya Iran kidafite gahunda yo gukomeza ibiganiro na Amerika, ahubwo ko bafite umugambi ukomeye cyane wo kwagura intambara. Ni amakuru ibihugu by'Abarabu bimaze iminsi bikusanya, akaba akubiyemo ingingo zikomeye zirimo kuba Iran irimo kwitegura uburyo ishobora kwigarurira igihugu cya Kuwait, igihugu gito cyane kiri hafi ya Iran, ku buryo cyanahuye n'uruva gusenya muri iyi ntambara bitewe n'umubare w'ibisasu cyarashweho na Iran. Iran imaze igihe kinini ivuga ko nta gahunda ifite yo guhagarika intambara, ndetse abayobozi bayo bagiye bavugira mu ruhame ko biteguye kwagura iyi ntambara bakayagurira mu bihugu by'Abarabu baturanye. Intego bafite ni ugutanga isomo ritazibagirana na rimwe, yaba ku banyamerika ndetse no ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bifatanya na Amerika mu kurwanya Iran. Ntabwo ari ibanga, Iran yakoresheje iki gihe cy'ibiganiro na Amerika ndetse n'ibihe by'agahenge mu gutegura intambara simusiga, ndetse amakuru akavuga ko Iran itibona nk'igihugu cyatangiye intambara, ahubwo yibona nk'igihugu kigiye gutangira intambara. Umujyanama w'umuyobozi ukuriye itsinda rya Iran riri mu biganiro na Amerika, Mehdi Mohammadi, aherutse kuvuga yeruye ko Iran yakoresheje ibihe by'agahenge mu kwitegura intambara ikomeye, intambara izaba mu minsi iri imbere. Uyu mugabo yavuze ko Iran izakoresha iyo ntambara mu rwego rwo kwihorera rimwe na rizima ku banyamerika. Ati amahirwe yo kwihorera tumena amaraso aturi imbere. Ati tuzihorera kubw'umuyobozi wacu w'ikirenga Ali Khamenei wishwe. Uyu mugabo ntabwo yanaciye ku ruhande, avuga ko Iran itari yanyurwa kubera ko itari yababaza bihagije Donald Trump. Ati Iran ifitanye amasinde na Donald Trump. Ati hari ibyo tutari twarangizanya. Iran yiteguye intambara, niko yavuze. Uyu ni umwe mu bayobozi benshi ba Iran batanze umuburo, gusa icyarushijeho gutuma ibintu bikomera nuko ibihugu birimo Arabia Saudite na Kuwait byaje kumviriza abayobozi ba Iran mu butumwa bohererezanyaga, bituma basobanukirwa neza urwego Iran irimo kwitegura iyi ntambara. Ibi bihugu byombi biri mu bikomeje kubangamirwa cyane n'iyi ntambara, ariko nka Arabia Saudite imaze iminsi iri mu bihe bitoroshye by'ubukungu bitewe n'igabanuka rikabije ry'ibikomoka kuri peteroli yohereza ku isoko bikavamo amafaranga make cyane. Umugambi wa Iran wo kwagura intambara utangirira mu kubuza Arabia Saudite amahoro. Nyuma y'uko Donald Trump ashyize umukono ku masezerano y'agahenge na Iran, abayobozi b'ingabo muri Iran bahise batangira ingendo nyinshi mu bihugu byose bafitemo abarwanyi, kuva muri Iraq, Yemen no muri Liban. Abayobozi bakuru b'umutwe wa IRGC nibo bayoboye ibi bikorwa, aho ngo babaga bajyanye ubutumwa bw'uko Iran ititeguye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano na Amerika, ahubwo bagiye babasaba kwitegura no gutegura ingabo zabo. Muri icyo gihe nibwo umutwe w'Abauti ukorana bya hafi na Iran wahise utangira gushyiraho ingamba zikomeye zo kubuza Arabia Saudite gukoresha inzira y'amazi izwi nk'umuhora wa Bab el Mandeb, nyuma y'uko iki gihugu cyari cyamaze kwiga amayeri yo guhindura inzira kinyuzamo petrol ikava mu muhora Hormuz igatangira kunyura muri uyu muhora mushya. Abakomando ba Iran kandi barimo gusangira amakuru y'ubutasi n'Abauti, bakabaha urutonde rw'ibikorwa remezo bya Arabia Saudite bishobora kuraswaho, ndetse bakanabigisha uburyo bashobora kwihisha mu ndake mu gihe Arabia Saudite yabibarasheho. Uretse guhangana na Kuwait, Arabia Saudite n'ibindi bihugu by'Abarabu, Iran inafite gahunda ikomeye yo kugaba ibitero ku miyoboro ya internet inyura munsi y'umuhora Hormuz. Ntabwo ari ubwa mbere Iran ivuga ko ishobora kugaba ibitero kuri izi nsinga ikaba yazikata, internet ikabura hirya no hino ku isi, uretse ko yari yarabigenzemo gake. Mu gihe yafata icyemezo cyo gutangiza intambara yayo, iyi miyoboro ishobora kugirwaho ingaruka mu buryo bukomeye. Iran kandi ngo iranateganya guteza umutekano muke ndetse n'imyigaragambyo mu bihugu birimo umubare munini w'Abashia, cyane cyane Kuwait na Bahrain. Hejuru y'ibi, abarwanyi barenga 200,000 b'umutwe wa IRGC bose bari mu myitozo ikomeye. Kuwait yiherutse no gutera hejuru ivuga ko ubusugire bwayo burimo kwibasirwa na Iran, ni nyuma y'uko ifasha abarwanyi 6 ba IRGC bari bakodesheje ubwato bwifashishwa mu burobyi bakajya ku kirwa cya Kuwait kiri hafi ya Iran. Bamwe mu banyapolitike ba Kuwait bavuze ko iki ngiki ari intangiriro y'umugambi wa Iran wo kubagabaho ibitero. Ibi bikajyana no gutakambira Amerika kugira ngo irusheho kubaba hafi muri ibi bihe bigoye. Umujinya Iran yagiriye Arabia Saudite waturutse ku makuru y'uko iki gihugu kiri mu byohereje indege z'intambara zikajya kurasa muri Iran. Ibi bivuze ko uruhare rwa Arabia Saudite rutagarukira gusa mu kwakira ingabo za Amerika ndetse no kuziha urubuga zikoresha zirasa muri Iran, ahubwo harimo no kuba iki gihugu bwacyo cyarinjiye muri iyi ntambara mu buryo butaziguye. Ibi ni nako byagenze kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zohereje indege zabo kurasa muri Iran. Ibi bigatuma Iran irakarira cyane iki gihugu ku buryo kuvuga ukwezi kwa 8 kwatangira
imaze kurasa ubwato butandatu bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakuru yandi ibi bihugu by'Abarabu byabonye avuga ko Iran irimo gutegura kuba yagaba igitero cyo kwigarurira amajyepfo ya Iraq mu gihe Amerika yakoresha umutwe w'Abakurde muri iyi ntambara cyangwa se igakoresha Iraq mu kuyigabaho ibitero bikomeye. Ikindi cyatuma Iran yohereza abasirikari bayo gufata amajyepfo ya Iraq ni igihe Amerika yakwigarurira ikirwa cya Karg kinyuraho hejuru ya 90% bya petrol Iran yohereza mu mahanga. Perezida Donald Trump inshuro nyinshi yavuze ko ashobora gufata iki kirwa, ari naho Iran yakuye igitekerezo cyo gushyiraho uyu mugambi. Muri make, uko Amerika yakwigarurira ubutaka bwa Iran, Iran nayo yakwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu bituranye nayo. Kuwait iri mu bihugu bifite ubwoba kurusha ibindi byose bitewe n'ubuto bwayo. Ni igihugu kirutwa n'u Rwanda, gituwe n'abantu 5,100,000 barimo 70% b'abanyamahanga badafite inkomoko muri icyo gihugu. Iran ifitanye umupaka n'ibihugu 7. Kuwait nicyo gihugu kiri hafi ya Iran mu bihugu bidahana umupaka nayo. Iki gihugu gisanganywe amakimbirane na Iran kubera ko cyari gishyigikiye Iraq mu ntambara yo mu Kigobe. Muri iyi ntambara nshya, Iran imaze kurasa muri Kuwait inshuro zirenga 1,060. Ari nayo mpamvu Kuwait ihangayikishijwe cyane n'uyu mugambi mushya wa Iran wo kwagura intambara. Hari naribonye muri politiki ya Iran, Mohammed Hassan, ufite umwihariko wo kubitera akaba n'inshuti y'abayobozi ba Iran, yabwiye The Wall Street Journal ko akurikije ibyo arimo kubona ngo Iran iri hafi gutegura intambara itazorohera ibihugu by'Abarabu. Ati hari ikintu cyakwirakwiriye ahangaha muri Iran cyuko intambara ya nyayo itari yatangira. Ati intambara tumaze kubona abanya-Iran bayisobanura nk'igihe cyo kwigana na bagenzi babo, igihe cyo kureba tekinike zikoreshwa ariko zigomba kwifashishwa mu gutegura intambara ngari kurushaho. Ubushake bwa Iran bwo guhangana na Amerika ngo bushingira ku buryo Amerika imaze kubeshya Iran inshuro 3, aho buri nshuro impande zombi zabaga ziri mu biganiro bigamije guhosha intambara, ariko mu kanya gato Amerika ikabirashe kuri Iran. Mu bihe by'agahenge katangiye mu kwezi kwa gatandatu, Iran yari yaramaze gufata icyemezo cy'uko kuri iyi nshuro itazongera kugwa muri uyu mutego wa Amerika. Umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Mojtaba Khamenei yakoresheje uyu mwanya mu gutegura intambara na Amerika. Nko mu masezerano y'agahenge atarashyizwe mu bikorwa, Amerika yari yemeye birimo gukuriraho Iran ibihano by'ubukungu. Ibi bikajyana no kuyisubiza imitungo yayo yose yafatiriwe. Ingingo yo gushyiraho ikigega gishobora gufasha Iran guhangana n'ingaruka z'iyi ntambara nayo yatekerejweho, mu gihe icyo Iran yasabwaga gusa ari ugufungura umuhora Hormuz. Ibi bikajyana no kuzemera kuganira na Amerika ku ngingo yo guhagarika umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Ubwo itsinda rya Iran ryasaga n'iryemeye ibi biganiro, umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei yabiteye utwatsi kubera ko nubwo yari yarabigize ibanga, ariko ngo yararimo gushyiraho gahunda yo gutegura intambara yagutse ku buryo gushyira umukono kuri ayo masezerano byari kwica uyu mugambi we. Ntabwo yigeze abuza Iran kwitabira ibiganiro, gusa abadiplomate ba Iran bari bafite inshingano nyamukuru muri ibi biganiro, inshingano yo kubitinza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo Iran ibirimo kwitegura intambara mu buryo bwiza. Magingo aya Iran ihanganye n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, gusa igitangaje nuko imyiteguro yayo y'intambara iri ku muvuduko watangaje n'abanyamerika, nkuko tugiye kubigarukaho mu kanya nyuma yo kwamamaza. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba-engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka.
duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero: akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. wanatwandikira email kuri info@navan-machine.com. Mu gusobanukirwa neza ibirimo gukorwa mu kwitegura iyi ntambara, twifashishije ikinyamakuru Tasnim kiri ku ruhande rwa leta muri Iran. Umuvugizi wa IRGC Brigadier General Hossein Mohebi aherutse kugirana ikiganiro n'iki kinyamakuru, asobanura aho imyiteguro igeze. Ati twakoresheje ibihe by'agahenge nk'amahirwe yo kwitegura intambara, twazamuye ubushobozi bwacu mu byiciro byose. Ati ubu ngubu turimo gukora misile nyinshi, ndetse twanashyize imbaraga mu gukora misile zihamya neza intego zahawe. Iyi ngingo Iran yayigaragaje neza ubwo yarasaga misile nyinshi ku birindiro bya Amerika biri muri Jordani, aho misile zigera kuri 3 zashoboye gupfumura ubwirinzi bwa Amerika, zica abasirikare 3 b'icyo gihugu. Ikindi gikomeye Iran yakoze ni ugusana ibikorwa remezo byayo byasenyutse, ngo yabisannye ku muvuduko watunguye abanyamerika n'abanya-Isiraheli. Kuva ku biraro n'imihanda byongeye gusanwa mu byumweru bike nyuma yo kuraswaho, kugera ku nganda za misile zongeye kubakwa mu minsi mike. Iran ifite ubushobozi bwo gusana ibikorwa remezo byayo mu kanya gato, niko bavuga. Urugero rutangwa ni uruganda rukora ubwato. Amerika na Isiraheli barurasheho iminsi myinshi yikurikiranya, gusa Iran yashoboye kurusana mu minsi itageze ku cyumweru. Ni uruganda rwari ingenzi cyane kubera ko nirwo rwakoraga ubwato bwifashishwa mu bucuruzi hagati ya Iran n'Uburusiya. Ibi byanatumye abayobozi mu nzego nkuru za Isiraheli bibaza akamaro ko gukomeza kurasa ibikorwa remezo bya Iran, mu gihe n'ubundi iki gihugu cyagaragaje ubushobozi buhambaye bwo guhita gisana ibyangiritse mu gihe gito. Rimwe na rimwe ugasanga gusana ibyangiritse bihendutse kurusha igiciro cy'igisasu cyakoreshejwe mu kurasa kuri ibyo bikorwa remezo. Hagati aho, ibihugu by'Abarabu nabyo birabibona neza ko Iran ishobora kubikomeje cyane kuri iyi nshuro, ari nayo mpamvu bimwe muri ibyo bihugu birimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bigerageze kongera kubaka umubano mwiza na Iran. Nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziherutse kohereza intumwa itera kugira ngo ziganire n'abayobozi ba Iran ku buryo ibihugu byombi byakongera kubaka umubano. Nyuma y'ibi biganiro, Iran yakomeje kurasa ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, icyerekana ko ibi biganiro bishobora kuba bitarageze ku musaruro wari witezwe. Arabia Saudite nayo iherutse gutakambira Amerika iyisaba guhagarika ibindi bitero kuri Iran kubera ko yatinyaga ko Iran niramuka yihimuye hafi izareba ari muri Arabia Saudite, kandi ibi byabaye muri cya gihe byavugwaga ko Amerika itagifite misile zihagije zifashishwa muri systeme zirinda ikirere nka Patriot na THAAD. Ku ruhande rwa Iran, iki gihugu kirifuza gukoresha iyi ntambara mu rwego rwo gukanga Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo, ku buryo no mu myaka iri imbere ngo nta gihugu kizongera kugerageza kugaba ibitero kuri Iran. Ngiyi impamvu ibyo guhagarika intambara Iran itarimo kubikozwa, kubera ko intambara iramutse ihagaze byaba bivuze ko Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo byongeye kubona agahenge n'umwanya wo kongera kwisuganya, bikazongera gutera Iran mu bihe biri imbere. Ntabwo ari ubwa mbere Iran itangaje ko irimo kwitegura intambara ikomeye cyane, kubera ko no mu minsi ishize iki gihugu cyari cyavuze ko kirimo gutegura intambara igomba no kugera ku butaka bwa Amerika, ikababaza abanyamerika nk'uko iyo Amerika yabashojeho nayo yababaje abanya-Iran. Umujyanama w'umugaba mukuru w'abarwanyi b'umutwe wa IRGC General Mohammad Reza Naqvi aherutse kuvugira kuri televiziyo y'igihugu ko ingabo za Iran zimaze kubona neza imirwanire y'ingabo za Amerika, ku buryo icyiciro cy'intambara kizakurikiraho atari ukugerageza kwirinda, ahubwo ni ukwagura intambara ikajyanwa no ku butaka bwa Amerika. Ati n'ubwa mbere twari turwanye na Amerika, ntabwo twari twarigeze turwana nabo mu ntambara ya nyayo mu buryo bwuzuye. Ati mu by'ukuri ntabwo twari tuzi neza uburyo barwanamo, ntabwo twari tuzi amayeri yabo, imbaraga zabo n'intege nke zabo. Ati muri aya mezi 5 y'intambara ibyo byose twashoboye kubyiga neza. Ati twabonye neza ko ingabo za Amerika ari nyantege nke kurusha uko twabitekerezaga. Ati ubu tuzi kurwana nabo, twabonye ubwo burambe. Uyu mugabo yakomeje avuga ko amasomo bigiye muri iyi ntambara ngo ashobora kubafasha kuyagura. Ati ikigezweho ni ukwagura intambara tukayijyana ku butaka bw'umwanzi wacu, mu mutungo we tukaharwanira ku butaka bwe. Ati intambara tuzayirwana turi kure cyane y'ubutaka bwacu bwa Iran. Uyu mugabo yanavuze ko ikingabo za Iran zitegereje magingo aya ngo ari uguhabwa itegeko n'ubuyobozi bukuru bw'icyo gihugu. Ati igihe cyose tuzahabwa itegeko kandi ibintu byose bikaba biri ku murongo, turizera ko tuzaba dufite ubushobozi bwo kujyana intambara ku butaka bw'umwanzi wacu. General Reza ntabwo yaciye ku ruhande ku bijyanye n'uko Iran yahinduye uburyo irwanamo iyi ntambara,
aho yakunze gushyira imbaraga mu kurinda umutekano wayo aho kugaba ibitero. Ati twari dusanzwe turinda imipaka yacu, ariko ubu tugiye kwagura intambara duhanganyemo n'umwanzi. Uyu muyobozi yanavuze ko Iran itazigera ishirirwa na misile zo kwifashisha mu ntambara na Amerika. Ati Iran ni igihugu kinini cyane, dufite ahantu harenga 950 dukorera misile kandi ziracyakorwa na magingo aya. Ati zo turasa ni nke cyane kurusha izo dukora. Ati igihe cyose tuzaba turi muri iyi ntambara, nubwo yamara imyaka 2, tuzaba tugifite ubushobozi bwo kurasa misile kugera ku munsi wa nyuma. Kurasa ububiko bwa misile cyangwa se inganda zazo nta kintu kinini bihindura, niko yavuze. General Reza yavuze kandi ko bafite intwaro zihagije ku buryo bakirimo no kuzigurisha mu bindi bihugu by'amahanga. Hano yacaga amarenga kuri drone Iran imaze iminsi irimo kohereza mu Burusiya kandi kazoherezayo nayo ubwayo irimo kugabwaho ibitero na Amerika. Gusa uyu mugeneral ntabwo yigeze asobanura uburyo Iran irimo gutegura kugaba ibitero ku butaka bwa Amerika, uretse ko benshi bahuriza ku kuba Iran ishobora kwifashisha ibitero by'ubwiyahuzi ku butaka bwa Amerika cyangwa se ikongera ubukana bw'ibitero bigabwa ku birindiro by'ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati, ku buryo abanyamerika babigwamo baba ari benshi cyane mu gitero kimwe. Nuko bitega amaso. Bibiliya yera ivuga ijambo imyambaro cyangwa se imyenda inshuro zirenga 300. Muri Matayo ho tunasabwa kudahangayikishwa n'icyo kwambara. Impamvu y'ingenzi udakwiye guhangayikishwa n'icyo uzambara by'umwihariko muri iyi mpeshyi ni promotion yashyizweho na Golden Fashion. Costume nziza zigezweho, amashati, inkweto, imikandara, imyenda ya sport, iyo kwambara muri weekend, imyenda y'abagore y'ibirori nk'amakanzu, amasakoshi, amasaha, imikufi myiza igezweho, inkweto z'ibirori, izo kwambara mu kazi n'ibindi byose bicuruzwa na Golden Fashion. Wowe uraza muri Golden Fashion, urebe igiciro cyanditse ku mwenda ukureho 20%, asigaye niyo uzishyura. Imwe mu myambaro muri Golden Fashion inafite igabanywa rirenze 20%. Golden Fashion turi magaza nini cyane y'imyambaro. Dufite stock nini cyane irimo imyenda n'inkweto twaranguye mbere cyane yuko ibiciro bya petrol bizamuka. Ngiyi impamvu ari twebwe twenyine dufite ibiciro bitazamutse. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwandamage. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 35 91 85 cyangwa 07 88 2053. Wowe tekereza umwenda wose ushaka, turawufite kandi ku giciro gito cyane. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate